Biyag, wenno patay. Inapalabas. Intuloy ni Roldan ti panaginsayo na. Taisagsaganaan na ti panakilaban nanto iti dakkel apustaan. Pinanunot na para iti kabsat na ti kasta nga aramidan na. Kabayatan na. Inawagan ni Vina ni Layla ket impaka muna nga awanen jay kalapaw da Roldan ket nasukatan iti dakdakkel a kalapaw. Inkeddang ni Layla ti mapan iti daklan ket nagpakada iti amana tamangipan iti surat a para kini Michael nubilang tamaisarong. Iti sabali a bangir iti pasdak ni Solomon ni Nato tinapili da amay pasungalngal iti sumaruno a palaban. Ngem kayat ni Solomon abuyan ti panaglaban da kini Michael ket asino man amaabak paltugan na. Ita gagayem adtuyen tituloy tinobela tayo anapauluan. Biyag, wenno patay. Dili ka nga doon maabak. Asino man amaabak, paltuga. Delikado. Sige! Irugiti laban! Michael! Lalangam! Let's go! Nato! Oops! Oops! Nalay ka nga glisi ah. Oops! Oh, patas na! Awan tinaba! Agpatingga ka kadilatan dita, Nato. Ipakitam analayin ka. Oops! Awan gayam ti amom. Sakmet! Labak ni nanay! Nato! Nato! Ay, takay sabat tayo! Nato! Nato! Ladingitek. Jak pagayatan da ito'y. Ladingitek, Nato. Wah! Solomon! Awan konsensyam! Jablo ka! Ansot! Umasidag ka dito'y ayan ko. Big boss! Mangpili ka iti sa bali analaing. Oh, Big Boss. Pilyem daytay talaga analaing. Nga iso ti kalabanan ni Siglat. Big Boss. Aramidan wenno saan. When, Big Boss. Sika, Peryong. Sika, ti kalabanan ni Siglat. Siya! Apa siya kanso? Diyan sa bali ko mamat ah. Napadas kong tinakilaban. Iso dyan sa bali man. Tap na mapadas naman. Sika, tinapilik. Sana siya nga. Saur ka talaga. Dagitimot na duma. Nilando. Iso tilaban nyo ko ni Michael. Saan kitya siya? Lando! Mapan ka ititanga. Michael, nakaul-uli magdagiti ka kadwa. Di na makatimag. Gapoy tinapasamak. Jablo ni Solomon. Awan ang asi. Anya! Apay nga awan agtimag ka na kayo. Napaulimag kayo amin. Ha? Ayop ka, Solomon. Awan ka as pintikin na dakas mo. Michael, kitkitain na ka ni Big Boss. Siglat! Itay pay ni Lando di tatagna. Apay adi ka garaw. Ha? Michael, ayapat na ka ni Big Boss. Mapan ka kano ititing na. Oh! Siglat! Michael, agananad ka. Big Boss! Napabot nga dagiti balod. Awan na pulos ti agtimak. Bas. Nakaul-ulimag na matan nga boy-boy ah. Kapatang na.
Naragsak kayo kadimot laan. Da kayo ang bodyguard ko. Oo, Big Boss! Nakaragrag sa kami launay! Big Boss! At dan dagiti dua iti tanga. Aglaban dan! Sige! Irugiyon tilaban! Da kaya tikas to'y abiyag, Michael. Ta sino ti mayat iti kastoy abiyag, Lando? Awan ti akin pagayatan iti daytoy. No di ti jablo. Patayin naklaan, Michael. Sa anak alumaban ka. Damok nga bahanak. Isa patayin naglatan. Saan ang nanaskan ngagrigat na pa'y ngagdindin ng ran. Bakil naglatan, Michael. Sa anak alumaban. Anya pa lang tiraramidin nyo. Solomon! Patayin na kamin! Michael. Dahil ti kayat mo, saan ka di? Ti matay kami amin! Bilangan kayo ititalo. No di kay pailaglaban, kalpasan ti panagbilang ko. Ti balat ti paltong ko, ti agtiso, iti ulo yo. Maysa! Dua! Michael, agtungpaltan. Lumaban ka, Michael. Huston! Solomon! Ibatam tapaltog mo! Datate aglaban, jablo ka! Napaltukan ni Lando! Ha? Lando! Lando! Makita, Michael. Makita ti bunga ti kinatulan mo. Iti kanito akaritan na paya. May samanan abiyag ti mapukaw. Sige! Patayon nakmatan! Oyup ka! Eh, Bigos! Huktanan! Ay, maluwang na itatao! Di nakarkaritan sigla. Taamangan mo jak makapagtepal. Paltukan kan. Agyaman naktanadanon ka dito balay, Yuvina. Sige, agpalamiis ka pa'y. Tanapudutan ka iti biyahe. Ay, wan nga rod. Kumusta nga, Roldan? Ay na, saan pa'y anagaw awid ije balay? Ini, apay ngay. Nalabit, mabain nga agawid. Gaputa ka na yun kami ngamin ngagdandanag kankwana. Nang runa nukas na saan nga agawid itirabi eh. Ayan na nga, Rodan. Saan mi nga ang movie na? Dayta nga rod ti pagdandanagak. O ala, inumam deta pagpalamiis. Kan mangan ka dita tinapay. Sigurado ang mabisin kan. Agyaman na. Adeta, naornos kon ti kalapaw ni Ina Anastasia. Ngambay akpay laang anakalukat ti tawa. Tapno umunag ti angin. Awanan tinaskan pa'y nga aramidot dito'y. Tanaaramid ko mat aminan. Irikap konton day ti kalapaw. Umay konton at tadalusan sa paminsan. Ay, maikawaak iti kaawanan ni Ina Anastasia. Awanan ti makasarsaritak.
Ay, agmay-may sa akon ditoy. Ngam sana bale. Kat sa anak a pumanaw ditoy a lugar. Taurayak dagiti anak ko. Dakluhop, kumusta nga tamatan ni Fatima? Apay, analagip mo dahi jay nga ubing. Maasyanak kan ko na. Wen, maawatak ti kayat mo asawan. Dakas a tao ti amana. Iso akasano nga agbalin anaragsak ti pamilyada. Tauray ko na entayon ang maurnos ti pamilyada. Ngam saan lata anaragsak. Gaputan ni Ofelia, saan na nga ay ayatan ni Solomon. Napilitan laeng anak ikalaysakan ko na. Katipan na kaitao ni Fatima, saan anagayatan ni Ofelia. Gaputa saan na nga ay ayatan ni Solomon. Nupay kasta. Ipat pataglaunay ni Ofelia ni Fatima. Uan. Oh. Maasya nakmat kin ni Ofelia. Gapu iti rigat alinaklak amna kin ni Solomon. Idaw-dawat tayo laangan. Asapay lakuma, tadumteng ti aldaw, ama urnos ti biyagda. Kat agbalindan anaragsak. Ngam kasano? Saan amat maturog ti Diyos, dalen? Imbilang ta ni Ofelia nga anak. Isu atulungan ta amang ikarkararag. Asapay lakuma, tamaurnos tumetlaeng ti pamilyada. Uan daklo. Dayta ti maitulong ta. Kumusta, sir? Adda ka din nagbanagan ti panangsapsapol yo kini Michael Miranda? Awan pa mo, Mr. Velasco. Negative pa lang. Kasta ka di. Kung di ka agdanag, awagan kan tulad ta, no nasarakan dan. Sige, sir. Kat sapay la kumata masarakan yo. Kat di ka agdanag. Kas itinay idin. Iti ka nito masarakan yo, mangtedak to iti gunggunayo. Saan anas kanday ta, Mr. Velasco? Sikakid di mat. Kasla saan tang agpagayam? Tungpalag ti imbagak, sir. Sige nga rod. Sapay kumatad danto na sayata pagbanagan ti panang sapsapol yu iti tao apasapsapol ko. Wen, Mr. Velasco. Addan lagi ti binilin ko amang sapol ken kuana. Agyaman nga rod. Kastapay nga rod, sir. Bye. Mapagtalkan matkit di day a pulis. Isungag talaga kan kuana. Kat sapay la kuma. Tamabirukan dan tikabsat ni Roldan. Doktora, nasaya at matkit di itan tirik na ni Fatima. Nakaturog. Okay. Basta ituloy mo latta apatumaran iti agas na. Doktora. Kalpasan ti limangal daw. Agsubli kayo diti ospital for follow-up check-up. Doktora. Wano saan? Siyak tulatan ti Mapandita Hotel ang nagdagusan niyo. Saanin, doktora? Da kaming tulatan ti Mapandita Hospital. Okay nga, Rod. Imbawag at dita hotel nga ayan niyo. Takayat ko ako mustaan ti kasasaan ti pasyente. Agyaman na, doktora. Okay nga, Rod. Bye. Bye, doktora. Nalpasan, ma'am. Thank you, ah. Sige. Sige, tainak pa itirong mi. Masaknan launay day dya doktora kini Fatima. Iso pa yan amis mo't imawag diti hotel. Tapno lang makasarita na may papankin ni Fatima. Nagsaya at man.
Uno? Gapo nga ta insikretok nga inikan iti kwarta. Da kawadwadan ti inted ko a kwarta kat. Isu siguro a concern launay kin ni Fatima. Ang nasayat mat. Iti kasta, mataripato na anaimbag ni Fatima. Nagadumanin a bulbulong tinaiwara di ti paraangan ti kalapaw ko. Karailak amin. Kalpasan na, puurak. Nagpintas ti aglawlaw. Nagduduma dagiti nateng a makita. Adaaba, okra, tarong kandaduma pa. Kalpasan ti panagkaraip ko, inak sarungkaran dagiti dadduma pay nga inmulak iti uma ni Roldan. Naimbag nga oras mo. Naimbag nga oras mo, manay. Oh, babalasang. Naimbag nga oras yung mat. Anya ti maipaay ko. Umay kayo. Umasidag kayo. Da kayo kaditiak na dita akalapaw? Wan? Siyak ni Layla. Kat ni Vina mo ti kadwak manang. Anya ti maipaay ko. Tisigod akalapaw dito'y manang. Apay nga awan mo ten. Kwa. Pinooran ka no ti may sa amulmulloong. Ha? Pinooran dati kalapaw da Roldan? Ha? Am-amuyo ni Roldan? Wan manang. Am-amumi. No kasta, amuyo ka diti ayan na. Sa dino ti pakasarakak kan kwa na. Ibagayo ko ma. Agsasabat nga tan, ti dalan darusana, kandag iti singin nga anak na. Gagayam, di uliwana denggen, ti tuloy tinobela tayo anapauluan. Biyag, wenno patay! Biyag, wenno patay. Pinapalabas, iti panaglaban da Michael ken Nato. Pinaltugan ni Solomon ni Nato. Gaputa makita na anakapsot da ito'y amakilaban. Pinagpili manen ni Solomon ni Ansot, iti sabali manen akalabanan ni Michael. Ket ni Peryong tinapili na. Ngem nagkedked ni Peryong, ket inrekomendana ni Lando. Ni Lando nga rod ti may kadwa kinalaban ni Michael. Ngem pinaltugan manen ni Solomon, gapo iti panangkarit ni Michael kankwana. Iti sabali a bangir, agkarkaraid ni Rosana iti paraangan, idi adda babalasang ngay masidag kankwana. Dalayla ken Vina. Ita gagayem, adtuyen tituloy tinobela tayo anapauluan. Biyag! Wenno patay! Siyak ni Layla. Kat ni Vina mo to'y kadwak manang. Anya ti maipaay ko kada kayo. Tisigod akalapaw dito'y. Apay nga awan mo ten, manang. Kwa. Pinooran ka no ti may sa amulmulloong. Ha? Pinooran dati kalapaw da Roldan? Am-amuyo ni Roldan? Wan manang. Am-amumi. No kasta. Amuyo ti ayan na. Sa dino ti pakasarakak kan ko ana. Ibagayo ko ma. Ha? Apay manang. Am-amuyo ni Roldan? Wan. Am-amok launay. Agnanaed ita ijay balay mi. Ha? Iso nga imayak manipod bugal yun. Gaputa kayat ko ti mangibati iti surat aparakin ni Michael. Tabarang maisarong dito'y. Kat basaan nanto kumati surat. Amuyo ka diti ayan ni Michael. Saan mi nga amu, manang? Ay na. Iso ita ti sapsapulan ni Roldan. Nabayag ngaminan adida nagkita. Oh,
Addi ti surat, manang. No umay tuman bilang ni Michael, pakiitadyo ko ma. Nakalanad namin dita no sa dino ti pang sapulan na kiniroldan. Kasta ka di. Sige manang, agpakada kami. Agyaman kami unay. Saan? Di kay pa'y pumanaw. At dalinutok akamote. Agmirinda kayo pa'y. Kandito'y kayon amangal daw. Agluto ag. Pangasayo, tadi kay pa'y pumanaw. Kasta tinapasama kadagiti agkapsat, manang Ofelia. Kat aging gayta, sapsapulan pa'y laang ni Roldan. Ay, nagrigat sa matagsapol iti tao. Ati mo ammo ti pang sapulan kan kuana. Na dito'y lugar tayo, wano nagpasyudad matkit di? No kasta, adda ni Roldan, ije bugal yon. Wan manang, madandanagan kami nga rod kin ni Papa no kasta saan nga agawid iti rabi eh. Anya? Kanayon ko nga ur-urayan no iti rabi eh. Ngam, saanan ang nagaw-awid. Nalabit na imadayumatan, kasapulan na ti kapsat na. Piman mat, dagiti ang kapsat. Uray ni Papa, madanagan mat no kasta saan nga agawid ni Roldan. Agyamanag, tada na saya at a pamilya amang tultulong ka ni Roldan. Sipod nagamamo kami kin ni Roldan dito daklan. Asidagan tiriknak kan kuana, manang. Iso anasingid kami unay iti tunggal maysa. Kaasi iti ni Roldan. No awan kwartana. Magmag na ama pa ni di pagkadalan nga uray adayo. Sangkit ka na yun nga adan natin nga ilako na iti faculty. Tapna da kwartana. Iswa day chay. Gatangan mat dagiti maestra. Tamaas siyang damit kan kuana. Ni Michael timang manggad para iti panagadal ni Roldan. Nga oray pa'y saanin nga agkawis iti napintas. Basta agkawis ni Roldan iti napintas. Kasta ka di. Piman man. Dagiti kapsat. Ar-aramidin na ti amin nakabailan na. Para kin ni Roldan. Gaputa kayat na amaragpat ni Roldan ti arapahap na. Ti makalpas iti panagadal na. Ngam awan matan. Saanan asim mang sangpat. Aging gaamarigatan matan ni Roldan iti panagadal na. Kat ingkadang nan ti mang sapul iti kapsat na. Kaputa saanan ang nagpakpakita. Kasta gayam. Ngam, swerte ni Roldan. Gaputa dadalayla ng tulong kay kuana. Iso ang nagtuloy matlang iti panagadal na. Juan Vina. Nagasat ni Roldan. Tada na saya at ipanagpuspuso na anang tulong kay kuana. Kat pagyamanak unay dayta. Layla. Manang Ofelia. Owan kayam. Mabalin ka di adi kay pay akawid. Mabalin ka di. Adito'y kayo laangan amaturog no rabi eh. Ngamin, malmaldayak dito'y ngagmaymaysa. Ha? Awan ang yaman naman ng Ofelia. Tawan matinaskan nga aramidan mi. Sige manang. Maturog kami dito'y no dayta ti kayatyo. Saan na bali? Itulod kayon to inton bigan. Makitam, ansot. Awan ti makaabak kanisiglat. Big Boss. Inton bigat. Ituloy da ti agraranget. Kat no di da maabak ni siglat. Talagang isun ti maipasungal-ngal iti maangay apalaban. Big Boss. Bilibak iti dayja tao. Nalaing amakilaban. Sinuruan ana imbag day di Pitong, Big Boss. Sayang ni Pitong.
tapinaltugan tinakapinustak idi. Ngam, biag na met timbayad na. Gapo ta impapatay ko kadagiti pulis. Big boss. Ket ita, addan simukat kanit pitong ni Siglat. Iso asa na mabalin ang mapukaw ni Siglat dito'y pasdag. Gapo tapakairan no naklaunay. Iso asika ansot. Pasig adagiti na sustansya tipakan mo kuana. Iti kasta, napigsalat ta amakilaban. Wan, big boss. Michael, madlaw mo kadigiti kakadwata. Saan da matimtimak? Kasla maikulkul ang daamin. Nalabit apan panunutin da pailaang. Tidwan ang napasag akadwa tayo. Dante. Asaan da kayat? Ti maitulad ka na kwada. Ket oray siyak, Michael. Jakmut kayat ti maitulad ka da nato kinlando. Awan ti mayat iti kastoy abiyag. Dante. Michael, apay no patayin tayo ni Big Boss. Anya? Wen, tapno makarawar tayo ditoy. Idi pa'y lang ang napanunot ko dayta. Ngam jak kayat ti agbalin akasken kwa na a kriminal. At jablo. Michael? Nupatayon ni Big Boss. Agpada kayon a kriminal. Ngam kasanon ngay, Michael. Main inot tayon amatay ditoy. Tapaltugan na latati kayat napaltugan. Awanan tinamnamak ang makaruwar dito'y pastak. Si bibiyag, Michael. Anya? Ang mga nubang kayak ton ang makaruwar dito'y pastak. Ay na, nagmayat kumano kadwa tayo ni Roldan nga inudo. Anya, manang Ophelia. Nalagragsak ko ma. Wan Ay, kailiw ko ni Roldan. Kaya't ko makita. No malaglagip ko ti panagkadkadwami edi. Ay na, ad-adan amain inlawak kay kuana. Asino kada kayo ti kaayan-ayat na? Kunak no ni Layla. Ha? Kuha? Saan manang? Ha? Nasingad kami lang agpagayam kini Roldan. Ay! Jakmat itulok nga agawon ni Layla kanyak ni Roldan, manang. Ha? Ipongot-pongot ko Anya! Apay, Vina. Agayat kakadi ka ni Roldan? Wen Idi pa'y laong, manang. Kat si kalay na. Agayat kakadimat ka ni Roldan? Kuha, manang. Diyak ka mo. Hoy, Layla ha? Nagkari ka di kagparam ka ni Roldan. Inkarim day ta. Ha? Oh, amang ano agapa kayo? Saan manang? Saan kami itong agapakin ni Vina? Nasaya at no kasta. Amoyo. Naragsak ti adda ay ayatan. Ken adda mangay ayatan ka. Nang rona pay. No napudno kayo iti tunggal maysa. Iti panagrik nayo. Kat awan ti makabael amang pagka. Iti ayan-ayat yo. Manang? Adda amok apakasaritaan ni ayat. No kastoy arabii. Boy-boyaan da tinaranyag abulan. Boy-boyaan da dagiti at gilap-gilap iti langit. Dagiti bituan. Isuda ti makasaksi iti ayan-ayat da. Nakaragragsak da. Ngam.
Sayang, gaputa na ulpit ni Gasat, kat pinagsina na ida. Kasama na pasamak dayta manang Ophelia. Adabak ng atao nga aggusto itinobya. Inaramid na ti amin, tapno maikalay sana. Kat itisimbaan ijibukal yon, tinangikalay saan na kankwana. Nagarbo akalay sa tinaangay. Nagado a tao ti dimaray. Ngam itiday di akan ito. Kasla kayat tinobya ti mataya. Agsangsangit. Kabayatan ti panagmartsyana. Kat ti kaayan ayat na. Nakidagok kadagiti kaaduan ti tao. Kat buy-buyaan namat ti nobya. Kabayatan ti panagmartsyana. Nasakit man para ken kuana. Ngam awan pulos na aramidan na. Awan baal na alumaban. Itinangikalay sa itinobya na. Gaputa aglaplapusanan daytoy iti kinabaknang. Aramaten na ti kwartana. Tapno lang. Matay tinobya. Katkalpasan ti kalaysa, nakapagsarita da pa'y adwa. Kat inulit da ti nagkinari. Saan ka di? Huh? Nagkinari da manan. Nga iti sumaruno apa nagsabat ti dalanda. Kat isudan ti agin nayat. Owan. Kasta nga agpaiso tinapasamak. No kasta. Agpada kayo kin ni Papa iti istorya? Uray ni Roldan. Kasta mo ti istorya na. Ngam ni Roldan, adda tuloy ti istorya na. Ay nalayla, kasta ti istorya. Nang runa na maipapan kan ayan. Agpapada. Ngam ni Papa, nagpatingga lang ang iti pasamak ije simbaan ti bugalyon ti istoryana. Awanin tuloy na. Kasta ti istoryamat ni Papang? Wan manang Ophelia. Kapag. Layla? Sino ti amam? Tinagan na. Tony Velasco. Anya? Tony? Wan manang. Tony Velasco tinagan ti amak. Ni Tony. Iso. Ti amana. Agsidda awak. Gaputa agpada kayo iti salaysay kin ni Papa. Agpapan ni Roldan, kasta mo ti istoryana. Nabasa ka no ni Apong na iti libro. Nagpas ngay ka no ti nobya nga inasawa jay baknang. Tiimpas ngay na, kutsingin alalaki. Anya? Ngam kayat ka no apatayon to'y baknang tiimpas ngay to'y nobya. Iso ati inaramid ti babaw nun. Intarainan dagiti maladaga. Impan na iti adayo. Anya? Kat di ta nagpatinggat istoryana. Awanan tuloy na. Ngam at least, nailisi dagiti maladaga iti ipapatay da kuma. Ha? Manang Ophelia? Kasla agsangsangit ka man. Ekwa. Awan. Maluya anak. Iti istorya. Ala. Puston ti panaginodo tayo.
Intayon di ta kalapaw. Tamaturog tayon. Sige, umunag tayon. Nakaturog kan Davina kan Layla. Di ta bangir asilet. Diyak makaturog. Kuna ni Layla. Agnanaod ni Roldan, ijay balayda. Kaya't nagarot asawan. Nagsabat ti dalan da Roldan, kan Tony. Nagsabat, dagiti akama. Oh, Diyos ko. Agyaman no kasta. Takayat na asawan. Nasaraka ko ni Roldan. Agyaman Diyos ko. Manang Ofelia, agsugiak ije bugalyon ita. Kadyak man, agawid ak pa ije balay. Agpabugalyon akton, inton pa nag-enroll. Kasta ka di. Manang, amangan no kayat mo ti sumurot kanyak ije bugalyon. Bareng nagawi din ni Roldan kat agkita kayo. Sumurot kan kanyak ije bugalyon, manang. Tayam-am mo kakin ni Papa. Sumurot nga ta ni Rosana kini Layla, iti panagsublina ijay bugalyon. Anya ti mapasamak, iti panagsabat ti dalan da Rosana ken Tony. Gagayem, di uliwana denggen ti tuloy ti nobela tayo anapauluan. Biyag! Wenno patay! Nobela ni Virgie Paglay. Iti direksyon ken musika June Rebutazo. Computer recording technician Mark Molag. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 kan daytoy nga istasyon. Biyay! Wenno patay!